İtnaş noçuçun bağır qoydalyasına Xorvatiya. Örsiçurda bağın Xorvatiya ulu Европияч qiç paçalqışqa beğç şeger gerçərinə böyüşərnə diqqəç qərt. Şolsqa it gerg muajir u Uyturk. Qambina Kavkaz realin redaksiya Европияч noçyasımleya. Ləhçi bu onç həşna eldayedir diasporun vekilş. Züçxena deportasyonla giribi giriş. Ditriya qıyırmış desir nic bersandiya. Gergerçərsə advokarsa zəynisə bolidir. Hinsli mellıxırı dalyaçı istagan deportina tüyüşıldı Европияч noçyasımleyno. Xorvatin aydlı oz informasiyan kommentaritsayı. Latmaş binçulti dalyaççarntay prokuraturun belxva bəhkir. Sulti halmette eldayedir noçy diasporun vekilş. Amma qoy ekstremizmi qolşi konslyatsqalar xan bersə. İşi konstansiyazni xuş datsaçın. Muajış delçki yaşlayatsa tüyüşül datsçado Европияч noçyasımleya. Noçy Respublika nizqali hukmat şqabual bin masyasta qudalyaçarla. Ozul qoqars daqılanig Xorvatin aydıl bilgaldaqir qamil xoçu. Zorbnışqa qardayalçulti noçy çurbaqır qoydalitsın tetidin bağıtir Xorvatir bu onşlir xoş. Mıhkırç MVD ofitsiala jawab deyxirsar. Halxo otski barxat mashajir Xorvatiya Kavkaz realin redaksiyonu her video zorbni yoqçuğans çerger jawab qaçndats. Ukrayna toan bu belçan Европа тоq илуюш noçuçuş bağır xoş dualonçer soudela. Örsiçün ulix maşq belç migrantçna muajışna tябölýeler setsdiye el Interpoli qayxım hajir gezgmaşy bata Европияч постсоветен пачалшкач bu onşlir qoyan tognu. Изменить эту ситуацию может только изменение имиджа чеченцев и снятие с них клише, которые навесили российские СМИ, российская пропаганда. В этом нам сегодня особо помогает отношение украинского руководства, принятие петиции о признании независимости Чеченской Республики Ичкерия президентом Украины Владимиром Зеленским и постановление Верховной Рады Украины о признании геноцида чеченцев и признании Чеченской Республики Ичкерия как независимой оккупированной страны. Лайкват иқу видеон, яхид шейдуатқшна гергерчерна. Yazılı maşhur radyona ağoni qılbsiyet Kavkazya xulç köç xılmandır kharam.